Teniski kamp je počeo krajem jula na terenima sportskog centra Dragan Čajić u Gračanici, a od tada do danas na tvrdoj podlozi igralo je 60-ak devojčica i dečaka različitih nacionalnosti iz Gračanice, Obilića i Janjeva. Sa učesnicima kampa je trenirala Marija Đorđević, teniserka iz Gračanice. Najuspešnijima danas su dodeljene medalje, sertifikati i teniske loptice. Jedan od njih je i Mihajlo Mikarić, koji je proglašen pobednikom u singlu. Prvi put učestvujem u ovom kampu i srećan sam što sam danas pobedio. Trener bio odličan. Koliko ti je pomogao da savladaš veštinu tenisa? Pomogao mi je dosta oko forehenda i oko backhenda, zato što nisam znao lepo pokret da uradim. Za najboljeg igrača ovogodišnjeg teniskog kampa proglašen je Toma Glasnović iz Janjeva. Trener Marija Đorđević je istakla da joj je bila čast što je vodila kamp koji je, kako kaže, spojio decu iz različitih multietničkih sredina. Sa stručnog aspekta jesam bila njihov trener, ali sa drugog aspekta prvenstveno njihov prijatelj. Ovdje smo naučili mnogo toga, prvenstveno jednu najvažniju stvar, a to je da ne živimo jedni pored drugih, nego jedni sa drugima. I naravno promovisali zdrav način života kroz sport, kroz naravno najljepši sport, a to je tenis. Kamp su zajednički organizovali misija OEBS i opština Gračanica. Šef ove misije Michael Davenport nije prisustvovao zatvaranju ove sportske manifestacije, ali se prisutnima obratio savjetnik za zajednice u opštini Gračanica Saša Danić. Srećan sam zato što sam uveren da ovo danas nije nikakav kraj. Uveren sam da je ovo samo jedan početak jedne jako lepe priče i uspešne saradnje između opštine Gračanica, opštine Obilić i misije OEBS-a na Kosovu. Naša priča je sportska, teniska, omladinska i razlikuje se od drugih priča koje nas svakodnevno okružuju i koje često ne izazivaju lep osjećaj. Naša priča to je priča saradnje i partnerstva, priča podrške i razumevanja. Svoje zadovoljstvo uspešnim završetkom drugog teniskog kampa nisu krili ni predsjednik opštine Gračanica Srđan Popović i predstavnik OEBS-a Nils Johannes. Drago mi je da se deca veoma lepo družila, a sa druge strane opština Gračanica nastavlja da promoviše zdrav način života i sigurno je to veliki zalog za budućnost omladine u našoj opštini. Nakon dva meseca dečaci i devojčice iz zajednice kosovskih Albanaca, kosovskih Srba, kosovskih Hrvata, kosovskih Roma i kosovskih Goranaca iz različitih opština uživali su u zdravom i podsticajnom okruženju za učenje u kampu. Još jednom sa strahopoštovanjem vidimo snagu sporta kako ujedinjuje pojedince i neguje zajedničku strast u zajednicama. Drago nam je da su nova prijateljstva izgrađena kroz tenis i da će se nastaviti nakon ovog kampa. Organizatori, a pre svega učesnici, izrazili su očekivanja da se ova sportska manifestacija nastavi i narednih godina.